kasa mu no wi ase ne sa mpana twen so ati ase enkoda hotel so ati ase ebia de ono no man ye no ni kunu nya ne sa okay so ati ase en ma be demand caring okay ebia ni kunu meka so ye adwuma bia on se de nya tai emfa ma oba no so ati ase ba bibisa ba oba no en guarantee se unko twempena wo ene mra nchoma ba no nkwase ade nko a o de wakoma kra no so akoma mo ade amobi ene no so na akoma obi so ati ase tiwe jiwa no ya jiwa aha too much GH musonfo muni aba ekeskapane nenso minimo edi ehia gano wahala dwumedie na ebre asose mede ebebesom ahwefo eni etifo na ebutuafo ene day video bi aba beto eye abonten de tese me hu ye no krapo me hu hawa me kano ede afa wo ba warefo a ene day tese wo ti ni so wo su enye se ni kunu na eja no eye enye se bia ne baby na ewu na mom ye chese boyfriend na wakwa akofa na so ye sugar mama ye de ma eye abrante no anjin edi Nicholas ne de chese abrante ne eja na sima kwa akofa abaya fofra enu ti chese na koma etia enisa chese bra chese ensem a wo kekanu wo emu ne ensem a wo de etu edwane abusuafo ese wani ensese ye kan ede cho na mma ye ko hwe video ne ba ye beto aso no de me de bio de yaw Nicholas me de yaw I feel so you always choose that girl over me. I feel hurt. Miami, Nicholas, I'm doing this video and send it to you. You never happy to me and you be able to listen to my brother. My family, the person be thrown and they come out something, the person make us a beam of our body. Nicholas, oh my man, do abroso. Like, oh my man, do abroso. Hey, I know something myself. I wish you will feel for me. I almost said that because I'm worry you. Fine, and I'll catch them. Send me my worry. I understand. Send my worry. You suffer and I do have a permanent. Yeah. See here. I see. Nicholas, I'm not telling you, let me who be hosting me, you're worried me. And let me who said me the bearman that's here. And let me who said bearman the minutes here. They can come in, no. They come in for my company now, come in, yes, sir. They come in. Kami papa da kami dia yang kuat dulu apa udah dibayar dari cell phone. Mereka kami jo, mereka kami je, mereka kami jo. Mereka biar masuk ayah wah. You know what we do this I didn't say I could for big grand. They can't be breaking and come up life will be. Because me call here more and me come over it. I can't make a life for me. I can't be breaking 1 year now. That is so no failure or why. They can come up life for me. Because that time, he also I'll be cold boo. And I'll be sure who didn't come over it. They can come up life for me. Mabidi ya will be wooden draw. They can be powerful. Now, Mabidi ya will be wooden draw. They can be powerful. Mabidi ya will be wooden draw. Let me oh, back home. I wish one day I may be able to come and watch. You know, the daughter, the mom, Papa, the dog crack. Be every woman, Papa. I always choose you first. You choose so first in my life. Me who I know everything. Make me deep the other I am. Would you be
abeti bi edi ebra wo hu bi wo wi ase bi de ko jibi di ma to beti bi edi ebra wo hu bi wo wi ase bi abedi you want to crack a chair be grace be po bi ku bi wa ka chair say grace be po bi what it's me was like idi ya obi bu o bibi e be se be do bedroom bibi e be se be kube ho finna be people there and that be dead. It's me come answer obi because question mark in the best. They come who's gonna be walk roll and one trip. They can be just selfish. Maybe just selfish. Your video way bawa kasabi. Nicholas, your video way bawa. Big kasabi. We do feel I promise myself. Somebody else said that we make us a bit, but anyway, I wish you say better myself. Take for baby, I be for baby, our life will be okay. Bits no anxious self before bar. And within 2-3 years, we were 3 years. Just to be a simple maker. You be feeling. The bayful, a pop pie. Eh? Barco may be a deputy, the rammy. The bowl won't pie. They yet some be untold check the door to set. Send me beer. The don't check me a book. The don't check me a back crap my warm. Yakubo kwa ne deep back bed. As some make catch any video, make out Yama day. Make for video is here. Be a no one who be here. This is swat. The Baba Brabu be. But one day, over kind. My son saw Emma Mo Aquaba a beam. Someone in a Makakoshe video, no one who a yen and some more did to dry my me penny at us in a near fee. I was soon a war bobbina because of a year bear made and a cincha brandy cunu, a war honum, and no home come more in a day. Ye ba, I bet you train to kind way. Now, another day, me guest, a young Casayan Papa Yadin in a prophet, Bernard Esiama, or that as a funny dean at the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Or the form in Mwakaba. You so Bapeska. Or the form be able to You started on my mountain pa. Yeda erade ase. Na odi for wa hwe eyeye maami ni video ne nsem wodi to edwa. Den na betimi aka fa ho. We dey mama trans kakra ba chire chire ma kwachi. Mama nchia motifo too much GH. Motifo mo chire chire ene benche o mamufo nyina Christa so bi nkamo. Mama mfra se ne se Mama can scriptures. Na menyina so mama no. Okay, can 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 4. Ose odo ho asem. Odo ho asem. Making can 3 verse 4 on eba. Ose odo wa bodu kire ni yemu ye. Odo enya ho ya. Odo nye ose odo enya ho kire. Emema ne ho so. Enye de emfata. Ehwehwe de eyo ono nko ara ne dia. Ne bo enha no emfa bone enhye ne yam na ne enye de entene ho na no ene no kura energy etia ade nyina na eya ade nyina ediye wose enya ade nyina mu anidaso na eto ne boas ade nyina mu odo tu ntwada odo beka se unse ade bom fiti ase Kristo odo ne bo wi ase wati ase eno ka kire ye ne mase so bi peso di na chi a onfa ne wura nyina nse ne mu so what you say ye wo honam do eni wo nyame do but udu do nyina ma Yehowa ebe de nse de maami kom yi obetimi akom oba best what you say na sometimes no a Christo for ni bi ho mo duebo so what you say was fa wo wura nyina nse nyame mu so what you say udu do nyame enipa betima yo bone what you say and one of the revelations of the demonic kingdom sanu manuma we our rebegu nipa be se no akonfo so ati ase mo ja hwiegu obi ni obi kasa na bi odi ade aka na bi a watofom
So what I say, we hear the plan of the demons. What as the witches and wizards, almost not what she say. Our rebel and tokwa mujashigu. So what I say, among phone to my pa and this car accident, must say. So what I say, but who went to men in a year? Is it then I'll do the Bema 100%? All right, but my old woman, Munchen Beman. Okay. So I just said, oh, we are looking here for better for worse. Worse than our Your prophet, way there, and yes, you kunu, name away and a boyfriend now, or one chain. And yes, if you are new kunu away and a boyfriend now, or one in chain, or dinner attach a new kunu. Now, what has a woman and no say, since a woman and say like or bed door, no. Now, woman a Jimmy for sending kunu or Baba see our uti me or doffy for the ma will be wabontia brow, that's what check how I will say. Wow, Bible smamu no wiase. So what you say, or cast a moon no wiase, and the sam panapin. So what you say, Uncle Hotel. So what you say, Abia, the no but man here on Nikunyanesa. Okay. So what you say, and a mabby breed demanding caring. Abia, you could make us so here to maybe once a day in your time, and farmer or barn. So what you say, Baby Bisaba, or ban and guarantee say, Uncle Trimpano. And then rancho mabano, Uncle Siadin Kwan. Oh, do akuma akuma no so akuma mo ade amobi e no so na akuma obi so what you say to anu ya ha e kwa na ba bisi so what you say ba me make say for media kama amen ba bia de tipan group party ni kwa say ka o react o sa nyo mani en se Kristo di ani monyam okay so what you say we ka say video me ka say what you say me do pra che me mama wo me yamu ma e dey about you che wo yamu ma abra wo kunu krampo on show no sa wo do we e dey ben kwa na be ba utirim won say sa the type of dough ahonhompo ne die okay so what you say you know say you come to spiritual world e bia wo a wonanti mu pa bia no sa de wo mfa ne mama the first time pinpoint e bibi na kokos bi na bibi ba sa we so ma we do bet ma say no akonfo e no so be ka de say okunu mu say okobo nsam dem straight okay so what you say Kristo ni kwan say odinu o judge ni go straight ehun hia kra we okojina Kristo be busa ense bebre onti be nya no ba kokora yi odi for ye hwe eye ma mi ne nkasa ye mu a na chese eye Abrante Nicholas a chese woni ne wo hon mo ne twempna no we nye de di kan se woni na atwempna pe ma ogya no kokofa oba foforo a wosun ye se de wasun ya na chese ono acheche ne ho wura na be ma ne sa ba ye biem no wosan eje no esan ene ne tena ye enti se uti aware mu na se wani enji a I was say like unko so antene mu na won san fa wo kunachi na me pese yin because utie ma me nka say ma ne kunu ma na ni nye sede Abrante na ma na ni je because obi anka wadi ubone da na wate wakoma pen de e na wo sa ba wo sa agi ni biem unse me ka say ene na ma fo no ma ba no mo ware a o mo hwehwe o mo nto o mo wase manyame okay so what you say unya nipa no fa ko difo nchen o mo mu frefi amano ma buse rade be bira amom okay ebi ada me ye bibi se busa nyame mame se ye no kra na se nye no kre me ka wa no so ba ko bompa na Kristo amani mu aye obi okochi me bompa ni amani mu na obepe confirmation so what you say ba bibi se ne ko so timi ku busa Yehowa se bi Awurade papa na me ne konant e ye me mfe pade ana se ade a wasesa ma me se e de me kwa wiye papa Kristo onsa wo mu bia na nsa onsa nim na fe utu ana mo no a ba ye nsedam sore ene be ma no nkotena saa ebia na de sika ebia na se de ote ebia se de ni monyam ebia no de de o de fa no nto fi so ni papa banka okwa abusa e wonyame difo nchen a ebia nyame sofo ankonkwa se ne man nchen a obetimi aka kire no se ni pa no moa o mfa mbusi ba bia wanhwe obesan eja okwam odi for ye hwe eye emrante wa wo mo asisu asese
obi wo ho no man onim so okokofa young girl be cheche no wagu so opo obi a nani afi obi a chese ni fie kwa ni mu one ne tena wogi ni sika didi ye ne noma na wajai eye nipa na si wo no akwa ware eye wo no ni tipen eso eno so no ye betimi aka se ye honhom na ya na ehye sam mante wa no mo kokofa ye kan ye na amafo ye friend say sugar mami honhom na ehye wo mo anase eye wo na mo akono ne ne wo benya de afri nipa no wonti na ma wo mo etu sa na mo meka se omo fa sugar mama no sugar daddy no ye wo honhomi why to say ota wo muram ota tale 6 flowers so okay or ye fly okay but or ye spirit okay omo conjoined to the marine kingdom na unso bi abeni sugar daddy sugar mama be na e bia na se obi frame free kumase or worry sugar daddy no 18 years or worry sugar daddy no 55 years wow look and the sugar daddy no almost 70 plus I feel no one 20 30s na the see sugar daddy no so je eje na ewu awon so ade se we wu ansa na akofa boy bi obata no wa one ne nam so what you say but who should we ya mo no aye ni bre na what you say mo no aye ni bre e na ukom so too much e na akwa se akono nse so ntra so what you say okay a branch ababa de so timi sha wo so comport wo obi a wo atenka wo okay obi a wo tema so what you say ba wa kono rise here who power so be control so but because of a inbuilt spirit in your best so sugar mama obero obe ko ma na sugar mama no so de na aye na ade o de na twa so e ma bebre no ma twetwa so odi for you nim say eye bible crampo e cassette say bia oba ene ne na ebeda ana say na ne ba ebeda eye chiwade enso so ene dudu na eye because of say insunsanso ne ye hu ne ntema na say no enam say no wo old testament nti nyankopon yusum fantia ene ye mre yi mu bie mu ana na na akwa asem oba pasika ma me mbie secret we okay ye wura 2021 mu a oba bi ene ba be wuru wiase obe wuru sa for 10 years okay lesbianism gay abontine ni peda be like be about enna be about sikani bre and obi hwi sika nso amu okay na me mpese me break na mpese afeni kwa wi na ba o question nti na me break okay na oba ye adwuma kwa akiri oyo oba adwamanfo oba ye adwuma kwa akiri na aside the 7 principalities of the air on the the third in command okay so what you say obi hwi na kono de wura manche ne maba wa etuba nse obi pie ha ya obi che obi na obi akwakoda enye ade a be like a yibia so what you say very dangerous na ya nhwe nyam de me bon pa se ka Kristo mra this year because 2021 enye easy o obi release for 10 years physical na spiritual and physical o de afia wi ya bo ntade be free poase beba okay one more free enwiyam ne motam e de nwoma beba kuro ba de so ma start kwa de ba ye na nkomi hu ane yesere ene ye jantade ye hye untimi kasi we jaise unsese wo pa e wo sa ade bi abeto online shop bi abakoto wo anonti ade mo okay unya anonti wo 45 ne yesum se ade ne tuko okay so what you say but then na manfo ya ba na kono nse so ne ntra so enuma boni nkwa na wa manfo tim so what you say obi timi chi akwala be 13 years no ne nada no wanyi nsa akwala no de be pa ya ye hu ni papa enji se ni pa we so ba be wa no mutisa warefo a obe he on fi nti prophet wa se mensem no wonsi supi enfama mpese mi hu se sa eya asotwe na nanke ye de emma enka ne se obi ne maame eda obi ne papa da na se sei no ne bremu no da sukoso ana se eni wo no ntina nipa bi obi etimi ye de opa na wo ho ba sisia ne full spiritual okay onu nua no koda o maame no papa be hu bo mo ntwe so ba spiritual ye de no mi ato so okay enti wo wasefo eya me mpese me bring to the spiritual thing wo asefo no oba na ba be wa no oye nnome ba okay so no ba wi aso ma me hunu Kristo yi a ono so na asefo be ye nnome okay enti me ba eba wo ma be hunu Kristo enu anu no pa kopim se wi ase be sei enti no bon se bu she wo ma bo adwama mu ntimi nyai okay wo ma bo akohwidro mu ntimi nyai emfiri mu
Yom Nana, I give you ye, a sunshine sure. And it's any part of the say, Abraham, me boy, me who Christ, me person me Jaya, for Saranda. Yes, be Katistan no many from side. Now, for who generation Baba woman never be under blessings. And she that from here. What you say? Secret no, but we're fine. What you say? Sa no me man no mo kosa into that zone. Jo, enti prophet ye hwema me ne ye ni so awada ne dey so wote aware asen so wasa afa ni kunachi a wone be ma fofo ye ya kodi bi se betimi anya implication e won kwada na wa wo mo ne so ana. No kwa na me ba so me. Wa do me nkwala no. E wo so okona difo bi dwira nkwala no. Okay. Won, ye Bible quotation bi egina so. Obe dwira o mo asori dan. Obe dwira o mo say like o dware wo mo ana so wo ye wo nsuo bi. Okay. Me pese me kire difo no bebrebe bia. Anopa bosuo. Wo de ade si wo dan chance so a. Bosuo na be gumu nyina no, ene de esa adwira no. Okay. So, no me akata o so ovia. Ebi obetie yen obeka so no so bi. Ovia na afi wasan ba kwala ni so afode. Okay. What boy we no every month be obeye. Every month be for 10 years. Hey, ni awo adwuma ye. Na ye lock ma menche de ye. Okay. Say oyesa wa lock kwala ne sebre. Okay. Ye the power akansim. En kwala ne go fo mu do mo chi na betwe wo. Okay. Wo ma be vulnerable to Satan entities. Okay. What you say? Enti hunhun body bi atwa mo betima ba bedi ne nkwase asem ho. Wo na wo ko. No ko. Okay. But awofo ni bebre nim. Aje so mo nim nyame asem, edo nyame asem no mo ba ye difo ne nyame apostles so mo firi no ankasa ne be kire. Odifo na yes say yen enne na mafo a wo mo aban so a wo mo esori ase de sugar mama sugar daddy na wo mo edi wo mo achi enam ahonyade bibi kakra wo mo ebenya na wo mo so edi eye bibi no sa ono so na ono nipa yan fa say be ma ya wo ne maame no so yes an ono so bi ebetimi akọ no ne yire obe ware ana ne maso ana Say na me can the same thing Bible naka. Okay. Leviticus 13. Okay, can fi 16 na ba bepim 89 wo. Okay. So what is obobo no bi bebre so oye ko che kwa so na da physical yen fa nko aso de na difo mo mo afode ma difo no ompata ma mo. Okay. Na onware mo. So what you say? Na ko dware obi a ya asemu. Say a Christopher bebre na bodam. Bible na say ko difo na say o kan se mebem. Ompata wonyame ni mo altar so mfama ovia onfa sa no pabusu enfa nwira. Okay. So what you say? Obema mo dware separate ono mfa sapoli nware wo. Okay. E ye nsuo na odeba wo ovia. Obedware wa. Na ma ba be gine nyame altar ni asere de amamo odifo na ko anim na mo gina na chi. Ni wasere wrade da na sa de na parem. Odifo ye de nkomo didi no eba eye na wie ya enesa. Den na obetimi akade a kire eye ahwefo etiefo wo mo etio efa eye ebu ohonum a waware na ensusu na wo twempena obu ohonum a chese onware ye ensusu nkrofo wo no wo mo de dane ho enkroniba all because of ejapade bibi obenya di ne ehun nkoniba obetimi e de futuo ama wo mo a akebe ye me de pa ba pesika me da wase mo mo hwe ye ejane nanom minua mema ni minua ma no mesre aware ehu do ekwanto ni wa hwe wo age awadi na wo kwa ware bema katechie oba wo fefuo sei na wo ware ne san wo mpena wo oba wo yechi wo ware bema e san wo bema bena ni bia owo 6 pass ne sa de ma bone no amo kasa de kan bi mu me pa mo chewo nyame achiwade na obi o ye sa de no ade a Yehowa Nazareth ba Yesu Kristo opepa ya wade na koma eda ho na ni je ho na ni kun entunya ko enta into that sin apamade we mu a kura ho enyam pai boboda manyame asem entimi abre nyina no bata kenkan bata sore wo de wadwuma ye den wo ye busy said den anya mre because what ko ya dia Satan ochiro na brabom di ochiri kwan se betena sa warefo na mpana twen de ope wa ma demon so mo ma mpana twen gay lesbian bisexual enuma bone ti mesrem we mu nyina ye Satan nyoma a oye na odi siri Kristo so yo nyame ba dia da hwo fure gama ho mi wafuo mi wo garden hwo fure ho ma mi wafuo mi wo garden
Kristo obedwom no asefo entempa pa nwachi pa muna kan bone obehu mabo de be chew wa nso ya aketiesi abranti a wo twempene mu oden me de o wadi nsirew asase mponi na wieye asase mponi o bra sister na wieye mesrew eya mo ahofama nso ense Kristo di animunyam se de Kristo ba bi ebehu hu akwakoji wa wade few so ama wawofo ene ni animunyam sa Kristo hwe na ne nsa ti meba so ewie so tie mi a nyame ntine ne mo nkirew no no mo no mo amen. Sure. Abusia for Prophet Bernard Esiama wada asafani din the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na day yene no atwetwe nkomo no betimi afa ne number no e wo screen no so na so wo nkomo bi a woni no atwetwe de ye ka ye nsusu no so wo bibi a wo de be tie che ana so wo nsembisa bi a betimi so de wadwentwe ana wo nsembisa na aba e wo tuma GH your comment section na emrepam no ye be kenkan e de ama me de dwuma de ho chia me midin ene ekwesi kapa dasene ye be sana hia Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana Prophet Kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwe na Prophet Kumichacha me so me hwe.